O, bog daj gospa, kam pa kam? Mogoče bom pa se na Kočno podala tukaj. Ne vem sicer, če me vreme ne bo zmotilo, ampak namen imam iti na Kočno. A, tako. Koliko pa ti je do Kočne? Ja, ne vem, bom videla takrat, ko bom, ampak štoparce nimam, po moje, ne vem, bom drugič povedala vam. No, prav. Pa lep pozdrav. Adija. Adija. No, to je pogled na Kočno. To je lep utrinek na poti proti Jezerskemu. Pa bolje, da končamo s pogledom na Kočno.